Noa tene os ngats ru da koa na musaba la fo ni lang na utis noa mori o exe fo mo ne hanis ne os ngats Jisu Kristo nasi sa autis les la hoi fengang ereko amnokit ma ahead ma feng on oitu rong hengut ni na via si isa la isau si os meur fak atang meur fak foro mos meur e os noch karau e lolang ni rendi is ma si meur si is ngata ang ni tole la isla poya amnokit ni hilva hia ma hapa eva hia la mo si isa de isa o exe hanis on oitu si isa ilang ni au of the is hau ni kismosi o ina ni aus famer ma oi mena sorma ila hus la mena sor ilang ni au ti is ka isla semaokia amnakit ma head no oitu pa is si isa la inia ereko au kismes ti is presenta ti koim e luki vei uomo mutatsi ut hifta ma te is amnek ni resender te is kat es hututra se Jisu eri opiangta mula ya huokif kat es hututra se Jisu eri opiangta mula hata fuhata vei tata si hut hifta te is fuhata ya tape ma si isa vei tata mahele e tiran o mapuret leuf se sias accusito la fe onasa on te ne fameux tutu e te ne u tutu atakoa hanwa tutu atakoa veruta te is on fe a mumuet ne re e avad ne carino kavan ni suria utfolda ma te ne fameux atakoa la fak orisasa iris tutu se oris hanwa noh tutu uta hekta puhata yang tape ma Josefa tape ma leuse e Galili e Nazareti hanwa nohot se Judea se hanwa noh on tevita ne he onasa Bethlehem o Bethlehema e recoleet e on ter on tevita kaya fup e ya Udliamda la foyang isa ma Mary honit ne ya la inosmar kaya f ma fua utonda ma hele e avad ne irio no e te ka hewen on av la asu heta ut hifta ma ya asu on le fa otekta ma te yo kukulue leta ma takek yo se da kes hangang mon ne uta ka puara eri opiang ta la on oris wala ya okif ne yo ne utu ta ka puara eri opiang ta la on oris on fuang kat es hututra se le is la asue eri opiangta kat is hututra kat is tikehet makat Israel the rumut neta tikehet la poliala susin sin matei pukata yasi isa ni asu eri hang mon ta hutut ne le me heda Jisu asue matei isko sing amnek resenda kat is hututra se Jisu eri opiangta isla haula retas roi tu tingate Jehova ex o hanisi ku tingate elone au ti is hunsi o amnoki ne o frenga mo ani sao mo upa esis se do mismeu tutu atako tingate se do miskoinanga oi malariri mga tutu da ko ne te hanueta rutuma mai fiti mai te ni tutu atako ni renti is ko tingate lo frenga tingate la es
fuang ri o ris mauri ko tingate o fainga o tingate la house o ris fuang tutu la po la o amnoki ko tingate la hue o ris mauri ko tingate te is faroki ideni te ata kwa e asman o le ta Jisu Kristo o de misa moriam isel ma hallelujah amen 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 yes ko sing mauri maur is maur elarang rende is yo maurit ne hoisema e fatungiet la isla Toria fatungia ma oi fatungia ne osn no fak hanua fatungia ne hanua fatungia ne matuntu fatungia ne tene ututu da koa iskop la Toria fatungia atakwai Mete isku sing Noi tene os nasa ko fin le mo si Fekau ti me hat sokan te is mola hoi sokon nga roi te is la ne aho te is ma te is ko se sing amnek mumut ni is la foi sim ko sing hut apianta utut me hilva ya la soksin amnok idon ru amnok den ta hut apianta ta hoi e famori hut te is ko se sing Hoia e famori leu me tine utu kwa ne rente ne hanua nohta la iris la ter fatungia se matantuta e reko iris ne mous espure rakexi tene iris tutu da koa la iris la leu me tine famiri da koa la fe oris hasa la iris la ter fatungia se hanueta Fak me no ia ma veha ko se sin os no karau no mauri lang rendis is asum se rendis ma is kamat la ter fatungia ne is ngarui fatungia ne matantu fatungia ne is os no fatungia ne os itu ne os sa hanua atako not ki hanua atakwa elolani rendi atakwa iskop la tung fatungia ma te is tete is sokren e aho te is ma amnok ni we am avene amnek te is ye te is out os mori la isla inia ne fatungia is set oitu navia se isa me ye tung via fatungia te isa fatungia no sang raksa ya tung vaya ma te isla si mamoka ne ya tung vaya fatungiet ne iskat pora la tunga fatungia ne ang raksa on ne amnok isla inia ne oitu a na sal se isa ma re sal se isa la isla hele se da teke ne tahutu la po la inia ya is ao ni hanis onoitu se osmori is au ni le me hade is on asun se renti is on esau te osmori la pola is la poia on maurta se osmori maur on le da Jisu Kristo se osmori kona oitu hilva ya isa da koa ma is no helani renti yangia is no lama oitu kelek vahia on amnoki ma on sala se osmeur tutu la hele se havat ni is la inea marei ni te is oitu he wa is la poia on amnoki ma on salat se osmouri
fak mo di pukhada ya ma Joseph tape ma leuse e Galilee e Nazareti hanua nohot si Judea hanua noho on Tevita ni he onasa Bethlehem e reko le e on Tevita kayo fu e ya ma te is oi tu esva ya hanua te is te keheta ne on le ta Jisu Karisto la su e hanua te is e Bethlehem ko yo ta hanuet ne fupum e Tevita leum e salat ne Tevita e on rerenge ma te is ko se sing kop me ele ia ka tiston fong ne e nog e hanuta ka tiston fong ne e tei oi tu ina ma ve oi tu re salma na va yo on sala si ea e reko yo pa es le la poia am nokit ma salat ni yo pa es la fak ma ni dit sokon ne ri opionta kad es wututra se Jisu Karisto iris ne mato ritang mati utang poera ta tikehe ne ta utut ne ta rumut ne ta utut la lete is leme mate is Jisu Karisto la sue kad es wututra mata on pukhada ya mata I leusio se utut te monmono on renge mata leta Jisu Karisto asu e tikehe ta ang ko sesin amnek ni tikehe di is ko sesin o smori ne oitu hilvea utut ne isla poia mausi eso mata ang ni tore o sasa la fe si puk ni mauri ugata kelek si isa e kelek te vei folde mo ut lemda vei roma hunda mo ut sama lemda Luke vei sang hunda si ut rom hunda Filipe vei hekta si ut folde te is el hat ku se singa te is rakoke si isa ne oitu an pa ese si isa le Israel si te kehet ma utu la pol la on leta Jisu Karisto la leum la noh mais e tene autu tu ata ko la isla poia mause es ngata ang ne tore te is amna ti pauhit ni oitu Fekau on leta Jisu Karisto la noh e oswong tutu yang kia isla inia matemena ta yola noh e oswong tutu no ka is posika la inia ya ka is ka poia meur on Jisu Karisto e osmauli te is ko sing da tenwanoat la isla poia mause es ngata anga iskal poera meune es ngata anga iskal poera fak muri akion ne mauri ki poi ko mauri ofen el rani tiron di is mauri di tore e kan is oiro de kinet se mauri di tore ere ko tesse ere ko e kan iniara ne oitu hilva ya ei ma hang to ek vei la poia Jisu Karisto la yo la mauri e ko ena yo ta morianta amno ki don folu ku sing le mata ne rita ri apianta kat pora ta hutu se le me hade is pukhata kat rakekra se is ni testa sokwe ka kipoi ka le et ne mata siri opionta inia ni seite Jisu Karisto ma yela re on espure la re ta rumut ne ta utut ne ta tikehe se meri la asuen le da Jisu Karisto kai riskan iniara ne te is yo ne feko ngat oitu Fekau akin la mauri is iriskan iniara ka meri yo isiaida inia is out ne le me haiti is nurses la asun Jisu ya inia maefsia is out ne le ti is ko na ngere ma oitu Fekau akim la kilo ke si meri is out ne le ti is le ti Jisu Karisto yo ta maurion on famur tutu ata koa ko na le mani pilif si ia yo po mausi es ngata ang ni tore kaya kalpora la mau de yo kalpora la si da utu o aki kaya la po ya mausi es ngata ang ni tore
is puhada e ama verse is umoni puk on koronita. Vai onda utama sauti udwang hunda. Ka aus kan inara ne amus lalonga. Inara ne amus lalonga atat ne aus pose e oitu ma yake aus te on amusu. Utsang rohunda yang tapema. Ka aus tervaya o e tongi ma te is au la kleur akia oitu e amus fol. Kono te is amnek on oitu. La le me me hadi Jisu Karisto le meur e osmouri. Ne fakme ne rong da ya asu e rite mon ka es au ne amnek te is le Karistota la asu se osmouri. Ta amnek on oitu la moraka famori yang kia mon tabema ka am mur akia famori ta on tot on Jisu Karisto ti e oi fakravta la mama akia is o sang raksa la pole yo la leum la no e osmouri o susin rita kat esra tautu si Jisu Karisto kai tironi ti e la sire o rita o mauri la puata la Karistota kalpupuara e la re o mauri a soko e o mauri la Karistota la meur o hunga masitene o studa kwa ni na musave la fo milanga au de is a voice na rue langa au de is kan escutra se Jisu e ri opianta kai tironi ti Hallelujah. Cosa sin el rei Jisu Karisto la yaman utut e o mauri. Ta ut pumuit e o mauri. Ta utut yo isiai dalla espirse o mauri. Te rua e kopla soko sa sin. E kopla surakia Karistota la asu e o mauri. E kopla hot akia tema o e o mauri. Hot akia te nekatile o mauri. Hot akia Maurit ne kat pum kat ververe e moan oitu hot akia tema oi os mauri ka surakim Karistota la surun se os wong tutu le ala mauri os wong tutu ko se na se fakma si ri opionta kat pora ta hutu se Jisu Karisto me si re o mauri la fak si ri opionta kat es hutu de Jisu Karisto in kerk os se e la re o mauri la Karistota la man hut tu e o mauri hut pu mo pau de o mauri hut es au de o mauri yo la es puersi o mauri yo ta la o itu e o mauri hallelujah i ma se au se es ngat ang de tore se aus ma oi ko se sing ayer e na hutut ma Karistota te o mauri ka e toto piria sal ne at silili mai tiron di i ko se sing ela top piria at on oitu at ha on oitu ko yo ta momo akia e tini au tutu se Jisu Karisto e avat ne e to piri se la ne at ha e o mauri ela hele e Jisu Karisto Mateus ko se sing te e ko se sing tini te ata kwa e mo ia ma vese e ko se sing Kismes te is tini te atako ma tini lili atako o memene soro ma tila a ma tini ririfa ma tini os marui ma tini os ti nispa es la so ek ma es au ek si os mauri ti fakrente ko te ko se sin yo te se fumo yo te se es out ko se sin yo te is Carnonos la estupo se os mauri Karistota yo isia de nos la estupo se os mauri la isla no tua e os pilifit se Karistota se oitu tene auto dura ko la yala no makikia os mauri e tene auto dura ko ma se e ko se sin e ni Karistota ka pola no e tironi di e la posama mo ia ma ves e tiru e la hot akia Sau sililita, sau ne angraksa, surokim sau ne mauri, sau ne nonotso, sau ne ver se oitu,
sound mo ke se airit le leu e oitu e Jisu Karisto te is ko sing leu la re ostoro itu la voz na rue lang ne au de is tinga de tio o x1 is fo mau tinga te tene te da ko ne a sok fo hia e lo lang ne ngaru te is au me me de is tinga te mo ina ma ve no fenga ta leuf ko fenga ka de ver ko fenga la sok ma ki o am noki mau sala mau pa ese ko tinga te hallelujah na sok si teni risu da ko ke poi ke rispilif se e ko tinga te la kismes di is la kismes of offer no ririfit ma ver i mo an oitu tinga de is faro ki teni te ata kwae e asman man o le te Jisu Karisto ar misa mo re si amen and amen no ya tene o usna tu ra ko ne na musaba la fo na na de is ngat oitu hanis mo lumak omus Maori omus kono honga omus ngarue ma tene te tu ata kwa ne o ses la re ngat oitu de la kilexe e de la hoisuangan e ma eta la inya ia ni ia pa es la suru se o Maori hallelujah la nohma e mauti is ma Maori se es ngat amnitori ma e ko se sing korwara e ko se sing hallelujah la waf na ila inya ne kismes ti is kismes lili e ko Jisu Karisto pu ma nohoi e o hunga e tenea e i e is noia ngā sa oitul hanis halo mek aus tu tu ra ko noia fuamus